আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱেদি এটা আমাৰ সেই ভাংৰিকুছি গাঁৱৰ সেই এৰিয়াৰ এটা পৰিয়ালৰ এটা ল'ৰা মানে জন্মৰ পৰাই শৌচাগাৰ নাই। ইয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ জীৱনত তেখেতৰ ভৱিষ্যতত এটা অন্ধকাৰ এটা আহি পৰিছে। সেইটো লৈ আমাৰ যিটো সেই ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালে মোক আপত্তি বা মিনতি কৰাৰ কাৰণে মই আজি ৰাইজৰ ওচৰত মই এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ল'ৰাটো ভৱিষ্যত জীয়াই থকাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে যাতে তেখেতক দয়া কৰি মৰম কৰি নিজৰ মানে কৰিব লগা কামৰ পৰা হ'লেও নিজৰ ঘৰৰ কিছু অংশ হ'লেও 1 টকা 2 টকা সহায় কৰি সেই দুখীয়া পৰিয়ালৰ ৰাইজক বা সেই দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰাটোক মানে সহায় কৰি তেখেতৰ জীয়াই থকাৰ এটা সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে সেইটোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ। যাতে তেখেতৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো মেডিকেল খৰচ, মেডিকেলৰ যিখিনি মানে যাৱতীয় খৰচ সেইখিনি খৰচটো বহন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ ল'ৰাটো আজিলৈকে মেডিকেল কৰিব পৰা নাই। আমাৰ সৰু সুৰা মেডিকেল গুৱাহাটীত সেইখিনি মানে চিকিৎসা কৰি তেখেতসকলে বহুত ভাগৰি গ'ল, মানে উপায়বিহীন ঘৰৰ অৱস্থা কাহিল। আৰু লগতে পৰিয়ালৰ যিটো মালিক তেখেতে এদিন হাজিৰা নকৰিলে ঘৰত মানে খাবলৈ নোজোৰে। ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে বাহিৰত গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে সেই পৰিয়ালক জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত, সেই পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো ৰাইজে, সকলো জাতি ধৰ্মাৱলম্বীৰ সমাজে, দয়ালু সমাজক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অলপ সহায় কৰে। সেইখিনিকে মই আৰু একেটো ল'ৰাটো মোৰ এই ভাংৰিকুছি LP স্কুলতে নামভৰ্তি কৰা হৈছে। মই স্কুলৰে এজন শিক্ষক হয়। ইয়াৰ কাৰণে মই সেই ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতটো চিন্তা কৰি আজি মই এইখিনি কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যাতে তেখেতৰ জীয়াই থকা যিটো অধিকাৰ আছে, তেখেতৰ মানে বাচিবলৈ মন আছে। এই গতিকে সেইখিনি আমি যাতে সকলো সহযোগ কৰি সহায় কৰি তেখেতৰ পৰিয়ালক এইখিনি সহায় কৰিব বুলি সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ। आंनि गामिनि मुङा खान्थालगुरि गामिखौ होनो आरो आंनि फिसाज्लानि नामाथ' राम ब्रह्मनो, ओमफ्राय आंनि मुङा बिमला बर'। ओमफ्राय जोंहानि गथ'आथ' उन्दैनिफ्रायनो माने खिनाय लामा गैयामोन आरो इखौ GNRC मेडिकेलाव लांनानै अपारेसन खालामनाय जादों। बिनिफ्राय अपारेसनखौथ' दा उदैथिंसो खालामना होथ'दों, ओमफ्राय आरो दा नेक्स्ट अपारेसन दंबावो। बेनि थाखाय आरो मोनसे बेमार गोरनायाव एस्मा बेमार होननाय जाना होबायना, बेनि थाखाय अपारेसन खालामनो हाथ'वाखै। बेनि थाखाय आरो गोरनायनि थाखाय डाइरेक्टनो अपारेसन खालामनो नागिरदोंमोन गोरनायावबो, ओमफ्राय आरो उदैयावबो डाबल अपारेसन जागोन होननानै खालामथ'नो होआसै जोङो। ओमफ्राय डाइरेक्ट सारमोना आरो GMC मेडिकेलनि सारमोना आरो डाक्टरफोरा डाइरेक्टनो रेफार खालामना होबाय दिल्ली एम्सआव। दा इयाव लांनोथ' जों जेबो न'खरा जेबो सुबिदायानो गैया लांनो हानायनि। दा गथ'खौथ' अपारेसन खालामथारनांगौमोन, दा आरो 6 मासावनो खालामनो गोनांमोन। जों दा बेमारनि थाखायनो खालामनो हायासै। दा आरो एम्स मेडिकेलाव लांनो हाबा मोजां जागौमोन, नोंसोरो डाबल अपारेसन मोननै अपारेसनखौ खालामना लांनो हागौमोन होनदोंमोन सारमोनाबो। दा इखौ लांनो हायाखै, ओरैनो इदिनो लाखिना दोनबाय थानांदों गथ'खौ। दा फैसा थाखा गैयि थाखाय न'खरावबो जेबो सुबिदा गैया लांनो हानायनि। डाक्टराथ' ओरैनो 3 लाख 4 लाखसो थांगोन होनदों। मानो होनबा इमान गोजानाव थांना थाहैनाय, थांनो होनबा थांनाया, फैनो होनबा फैनाया, अपारेसना मोननै जागोन नामा आरो जों जेबो बुंनो हाला आरो डाक्टरनि खामानि। अपारेसनाथ' दा मोननैयानो जाना दङ आरो गोरनायावबो अपारेसन खालामनो गोनांबाथाय जों बेयाव गोबां दिन थानांगौ जागोन आरो डाक्टरफोराबा हागोन हाया बेखौ जों बुंनो हाला। दा फैसाया जोंथ' फैसा दाज्रा जाखो आं बेयाव बेखौनो खावलायोदि आंनि गथ'नि थाखाय एसे एनै सहाय हरोबा आं बेखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मानो होनबा आंनि गथ'आ दा स्कुलाव होनाय जाबाय, स्कुलावबो लाबाय थानाय जायो आरो गथ'आनो स्कुलाव फैनोबो ओंखारबाय थायो आरो लाबाबाबो जाया। जों बेमारनि थाखाय जों थाबैनो फाहामनो हानायबा मोजां जागौमोन। मुख्यमन्त्रि बा
जेसेबांखि गेदेर गेदेर मन्त्रि एमएलए फोर दङ बिसोर जोंनि गथ'नि थाखाय हेल्प होयोबा आं जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन सिगाङावबो बिदिनो एप्लाइ होनाय जादोंमोन सार बिथांमोननो थेवबो जेबो खबर मोनासै बेखाय आं दा जा एसे हायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो मन्त्रि एमएलए गासैबो आंनि फिसानि थाखाय हेल्प होयोबा आं जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन।